Ta' kull meta ikun ħaj jizgarra xi ftit inċempel il-ċarsu ngħidlu qed jagħmilha ta' Giuseppe, ma rridux. Fil-fatt beda joġobni ħafna karatu li tnadda taħal ħajja tiegħi wkoll. Ma distalli. Fil-fatt Pupi fadallu 13 l-episodju ieħor. Ġbi għandna sal-bidu ta' April, għalissa ħniefu ftit nagħmlu ta' reżumé konċiż fi 3 episodji għanaw 13 l-episodju, naqta biex xogħol biex nasru flimkien imma. U biex nibqgħu bis-suspans ta' minnu. Eżatt, 3 ġimgħat oħra. Jerġa' jieqaf eżatt 30 sekonda qabel ma jinkixef. Imbagħad fit-23. Imma sodisfatt naħseb kollox anke il-mod kif nwaddej. Bla dubju ta' xejn naħseb li l-iktar ħaġa diffiċli meta għandek period drama bħal mija Pupi li inti għandek ħafna affarijiet li mhux suppost qegħdin hemm illum qegħdin hemm. Il-ħin kollu. Satelliti, wire serji. Korreġu xulxin, kulħadd jinnota dik. Avju plani, mortali tal-festi. Mikrofon insibu għana, kontribwixi. Ninsa li suppost Il-ħin kollu. Jiġifieri il-preżenza ta' dawn l-affarijiet jagħmluha diffiċli. Bħala continuity naħseb ukoll xejn diffiċli. It is, mhux dejjem jirnexxinna. Continuity għal-benefiċċju tagħkom telespettaturi meta jinħadem episodju dak ma jinħadimx kollu f'daqqa. Jkun maqsum ħafna biċċiet. Allura inti tirritorna wara ġimgħa trid tagħmel. Tkun barra fit-triq u tidħol ġewwa. Trid ikollok l-istess hairstyle, l-istess il-biss, l-istess props, flimajt kien il-basket, dak tip ta' affarijiet. Mhux dejjem huwa possibbli li ħadd tiġbidha f'darba jiġifieri xejn irridu jinġibduk ħafna drabi fi ġranet differenti. Ekku, naħseb illi it-telespettaturi tagħna però id-drama iħobbuha. U Pupi bla dubju ta' xejn hija fil-qalb ta' ngħid li wara Pupi ħajkolli naqra ta' kummedja ġifieri, ħanisqu ftit ukoll. Mhux kummedja, il-kummedja dak kummedja kuljum. Kummedja kuljum. Li żgħet il-lejla kemm 40 minuti oħra kemm fadal. Iva, xi ħaġek. Ma taċċet nagħti każ. Qed pjaċir niltaqa' ma' nies differenti ma taċċet nagħti każ tal-ħin. Wara Pupi għandna pjanata flimkien ma' 26 frame nagħmlu sensiela ta' kummedja għal li wassana sas-sajf, mbagħad nerġgħu għas-serje ta' Fottubu li ġej. Jekk kun xemmi fan nisimgħu ma nafx, ma nafx. Jiena nirringrazzja lilkom tal-li kontu magħna, awguri għas-sena. Awguri lilek lill-telespettaturi kollha ta' net-television u grazzi kbir lill-cast u l-crew kollha ta' Pupi. Grazzi ħafna. Aktar kmieni rajna li żgħażagħ tal-isfida jiftħu propju dan il-programm li qed iwassalna lejn tmiem din is-sena u bidu ta' sena ġdida ħammorru lura fi żmien. 3 snin ilu kien wieħed mill-protagonisti kien ġie propju fit-tielet post fil-programm l-isfida għalikom il-vuċi verament sabiħa ta' Daniel De Bono. Understand me when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never
Ek il-Daniel il-ħin l-atmosfera qed di apposta mlita Claudette. Claudette jien għandi wkoll. Apposta tagħmilha. Mela, miegħi għandi lil Josiane Camilleri u Lisa Libreri. Josiane, Newsroom, din l-esperjenza għaddit sena oħra kważi l-aħħar ftit ħinijiet tagħha mill-esperjenza tiegħek. Esperjenza sabiħa ħafna, fi newsroom ma tista' qattajt ser jiġri dejjem ikollna l-aħħar aħbarijiet li ġeneralment iseħħ xi ħaġa ġdida matul tmiem il-ġimgħa u it-tnejn narana nkunu l-ewwel programm li nidħlu fil-fond tagħha kemm meta sħabbar l-arċisqof il-ġdid, kollox dejjem jinqala xi ħaġa ġdida u hemm inkunu tnejn filgħodu il-producer Lurt Pulicino u t-tim kollu kulħadd malajr biex nippreparaw l-aħjar li nistgħu mbagħad tal-programm it-tnejn flaxija. Ekku. Josiane, apparti newsroom li news u koll, allura dik iċ-ċerta serjetà, pero Josiane għandha karattru ferriħi, ċajtira, ma tistax jirrifletti l-karattru tagħha propju fil-programm u fil-news, pero dak huwa l-karattru tiegħek u x'vera Josiane. Ekku, da xejn diffiċli fix-xogħol eżatt li tkun. Tesprimi il-karattru tiegħek. Da xejn diffiċli għax ix-xogħol jitlob speċi serjetà anke t-temi li nittrattaw ma tistax tkun qed taqbis u tisfen u hekk. Allura nnejru għalik li tkun fi programm ta' divertiment tkun tista' toħroġ il-karattru tiegħek. Kultant, ikolli ċans differenti. Lisa, l-esperjenza tiegħek fil-breakfast show, Bonġunet fil-produzzjoni. Kienet l-ewwel darba li inti involuta fil-produzzjoni ta' programm jew le? Le, kelli esperjenza oħra. Qabel kont bdejt programmi dak iż-żmien fuq l-Ewropa kienu iktar imma fukat fuq suġġetti serji. Din id-darba huwa daily show ukoll qabel kien daily ma kien ħafna qsar. Ma kellux format bħal dan, ovvjament kien totalment differenti, dan jigri ħafna xogħol, ħafna xogħol. Kemm issib il-guest, kemm iġib ir-rigali għan-nies, għandek ħafna preparamenti. Però interessanti u dejjem titgħallem, ġifieri jiena nieħu gost nagħmlu mill-qalbina. Ekku, u jlaqqak ma' nies ġodda wkoll, taqa' ma' nies, l-esperjenza tiegħek issa 2007 Bonġunet se jkompli wkoll. Se jkompli u nixtieq ngħid minn hawn it-telespettaturi li se jkompli ħajkun itwal. Ħanibdew mis-7 ta' filgħodu issa. Allura n-nies nħeġġhom biex iqumu aktar kmieni jew insomma. Ħafna minnhom ikunu diġà qamu. Il-breakfast show dik li għandu l-ħinijiet dak li jkun ma jarax forsi minn xejn jibda sa xejn jispiċċa, jew ikun fi kċina u għaddej jagħmel affarijiet tfal jipprepara u jagħmel, allura il-ħinijiet minnhom ma jkunx segwit, però f'xi ħinijiet ovvjament it-telespettaturi jkunu qegħdin jaraw ukoll. Is-sena 2007 x'qed tistenna Lisa din is-sena? Nispera li tkun aħjar dejjem fis-sens dak kull sena jkollok l-ups and downs tiegħek. Għandek xi riżoluzzjoni hekk? Jien dejjem nagħmel waħda ma jirnexxilix. Ma nafx għalfejn. Ma nafx jiena naħseb l-aħjar mhux li nistenna l-aħħar tas-sena, ma jekk għandu jsir xi ħaġa. Naqbad ġiedi jisma' dan għandu jsir u nipprova nagħmel ħilti biex nagħmel ma jfissirx li dejjem ikun suċċess, però ma nistennix tal-aħħar tas-sena x'in kellha qatt ma jirnexxilekx, Ġoż, inti qatt għamilt riżoluzzjoni ma jirnexxilekx. Il-formalità għamilt il-lista tal-affarijiet li nixtieq nagħmel, imbagħad jibdew għaddejn il-ġranet, il-ġimgħat u x-xhur ngħid u dak għadda ħadd ma kien jaf waħdi għamilthom orrajt nissew. Nipprova ma jirnexxilix. Imma hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel hekk fil-karriera tiegħek? Karriera. It-tajjeb li kien hemm nixtieq inkompli fuq, ġifieri naħseb li hemm fejn nista' nkompli ntejjeb għax in-nies ma jħallukx speċi il-kummenti tan-nies jgħinuk speċi jagħtuk il-feedback u tgħid mela aħjar nibda nagħmel hekk minflok hekk. U tgħid ħanipprova ntejjeb aħjar. Fuq livell personali dejjem ngħid ħanagħmel iktar eżerċizzju. Għallin qasara, tistana bdejt xi ħaġa ta' darba f'ġimgħa. Ta' darba f'ġimgħa biss, diġà ħafna. Nispera li jagħmillek effett. Le, ma jagħmilx, ma mentalment ngħid qed immur bejn 9 u l-10 l-ħadd filgħodu qed immur. Il-commitment qed tagħmlu. Eżatt, ġifieri qed nagħmel il-very good fil-kaxxa qed immur. Issa x'effetti ta' ħaġa. Josiane hija persuna organizzata ħafna. Jiena minix dejjem ma naħseb li naqra impenjata żjed minnha anke bil-familja hekk inti ovvjament differenti.
Pero organizzati, kolli bżon xaġa jien jew SMS-jala jew nċempilla, ġoż isma' jien ġilet jina xogħol illum imma tal-lum milli ngħiduha ma jimpurtax. Ma nkunx sibt jew ir-roster jew hekk. Imma Ġozjen vera persuna organizzata, ġvera. Sitħara. Xi kontanti għal-marda tiegħi mbagħad li ngħid toqgħodx tikteb kollox fid-dajr, m'għandekx x'għalfejn. Niġġieled kontra tiegħi innifsi, ma xorta nispiċċa ngħid mela llum għamil dak l-appuntament ħan niżlu xorta, issa għadda u mar m'għandekx x'għalfejn niżlu xorta rrid nikdbu ħalli tiġi ġimgħa wara ngħid ejwa mort dakinhar għal xahar jew xi ħaġa, rrid toqgħod inniżżel kollox. Però jiena għandi qed niddassa l-problema isni qed nibda ninsa kultant, allura aħjar naqbad nagħmel bħalek u norganizza ruħi nibda nniżżel għax inti organizzata ninsa wkoll. Nipprova nkun fuq affarijiet ta' xogħol iva, fuq affarijiet ta' dar. Ġifieri għadni ngħix mal-mommi, allura soċi sissa mhux daqshekk problema, xi kolli l-mommi tgħinni ħafna u oħti, ġifieri l-dar jgħidu li għandek il-paġġi miegħek għax dejjem nitlaq bil-ġen u ġib li jekk li hekk, imma ġifieri jgħinuni ħafna d-dar ma tantx, imma fix-xogħol imbagħad eħe perfezzjonista anke l-iskola dejjem kont hekk, nħobb kollox bleżat. So kemm jista' jkun nipprova neqpa' hekk. Insomma, 2007 nawguralkom, hawnhekk hawn daqsxejn ta' eċitament forsi qed jinstema' min-naħa l-oħra tal-istudio, il-ħin għaddej. Mela, ħankomplu bil-programm tagħna, grazzi ħafna Ġozjen. Grazzi lil Lisa, awguri minn qalbi għal sena 2007. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom illi tagħtu hawnhekk fuq Net Television u vuċi oħra verament sabiħa, vuċi maskili mill-ġdid matul dan il-programm Tristan B. Night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He had appeared and the soul felt His word. The trail of the weary world rejoices, for yonder bridge and you in glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angels' voice. Christ was born on night divine, on night the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Chains shall He break, all deals lives a brother, and His name all oppression shall see. Hymns of joy in grateful God.
His holy name. Christ is the Lord, and praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, night divine. Oh, Holy Night, Tristan Bean, nistaw ngħidu il-11 nofs u 5 minuti, ninsabu biss 25 minuta għal-bot minn tmim din is-sena 2006 u naturalment il-bidu ta' sena ġdida. U ma ġembi għandi li Charles Kamenzuli, nistaw ngħidu s-simbolu tal-sport fuq il-television. U għana wkoll Parti mis-set. u Chris McAuliffe li wkoll naturalment huwa wieħed mill-luċċuħ l-aktar familjari fejn jidħol sport fuq Net Television, bħalissa responsabbli flimkien ma' Robert Kutajjar tal-programm Replay u Charles Sports Extra, programm li jagħti spazju l-isport il-minuri ngħidu l aħna. L-sport liħor barra l-futbol. Illa lix, eżattament, lix l-sport għal-ħafna jfisser biss il-futbol u anki programmi sportivi ngħidu l-futbol jieħu l-lion's share kif ngħidu, però kultant ċertu sport ikollhom bżonn ukoll li jingħataw il-coverage il-pubbliċità tagħhom. Le, Charles, Sport Extra taħt diversi, taħt bosta ismijiet ilu issa tħanna fit-8 edizzjoni u naħseb illi ħanejtek, forsi huma programmi oħrajn li jikkupjaw l-Sport Extra jon kella l-programmi li kien hemm qabel Sport Extra. Sport Extra kien bideja bħala warm-up, mbagħad iskar Sports Review, issa daw l-aħħar sentej qegħdin Sport Extra u naħseb qed jagħti spazju lill-laqdiet nazzjonali kollha tal-isport f'dak li jkunu qed iwaqqtu pajjiżna kif ukoll barra pajjiżna. Però Charles, ovvjament inti president tal-laqda kittiba sport u vera. Jgħadu involuta anki fl-għada internazzjonali tal-ġurnalisti sportivi. Segretarju ta' 150 pajjiż. Għara, kemm għandna persuna importanti ta' ma ġemna. Imma inti vera, l-sport kollu ma jinteressak, l-sport kollu. Nipprova, Tipprova li tagħmel sforz imma ġifieri. Tipprova tittamel sforz biex tipprova taġġorna ruħek ma kollox, nipprova nżomm ruħi Kien huwa l-sport propri jamma li. L-inħobb u l-atletika. L-atletika, aktar mill-futbol. L-atletika huwa jien ngħid illi jekk xi persuna li anki qatt jantiża fl-isport u tattendi għal meeting tal-atletika, speċjalment jekk ikun xi meeting internazzjonali, tinsa l-isport lieħor. Ġifieri, mbagħad mod partikolari jekk nassoċja ruħi mal-Olimpjadi, ngħid ukoll buċċina qudiem li għamilt 7 Olimpjadi konsekuttivi. Huwa il-massimo. X'għandna importanti, avvenimenti importanti għas-sena ġdida? Is-sena 2007 hija ferm importanti għall-isport Malti għaliex hemm edizzjoni oħra tal-lob tal-pajjiżi żgħar li ser isiru f'Monaco. U naħseb ħafna mill-atleti Maltin li huwa dak ix-xenarju li fih jistgħu jiksbu suċċess illi forsi ma jistgħux jiksbu kompetizzjoni oħra tal-livell aktar għoli. Dak huwa l-awgurju tagħna naturalment tal-isportivi Maltin li se jkunu impenjati f'dawn il-logħbiet. Chris, kif għadna, jippreżenta Replay flimkien ma' Robert. Replay din is-sena naturalment minħabba ċirkostanzi daqsxejn differenti mis-soltu. Ma nafx, diffiċli iktar mis-soltu jew? Diffiċli għaliex kellna tassew nippruvaw nagħtu lifsa totalment ġdida lil dan il-programm. Però permezz anke tal-aħħar survey ta' Media Warehouse jidher li żammejna l-udjenza li kien hemm fil-snin ta' qabel u żidna wkoll fuq, ġifieri Replay huwa stabbli bħala aktar programm favorit sportiv minn fost il-programm kollha sportivi li xandru f'pajjiżna u dan ovvjament huwa ta' unur għalija u għal Robert ovvjament għax-xogħol li sar matul is-snin li għaddew.
kif ukoll anki din is-sena li qegħdin aktar tuħarsa lejn il-futbol mill-lenti edukattiva iżda wkoll il-futbol mill-lenti wkoll internazzjonali. Għaliex skoprejna li hemm ukoll niċċa oħra li forsi net television ma kienx qed ikkaverja biżżejjed, niċċa li aħna nagħtu ħarsa lejn il-futbol internazzjonali. U l-ispunti, l-argumenti kif ukoll anki diskussjoni li s'issa nixxina naqbdu. Anki r-rivalità li teżisti bejn timijiet li huma internazzjonali, is-supporters li hawn f'Malta. Sempliċement iġib supporter ta' Milan, jew kellha ġib supporter ta' Inter, bħal fil-każ tiegħek. U jiddibattu bil-Malti fuq programm lokali tiskanta kemm jinexxielek toħloq kontroversja. Meta tħares lura lejn is-sena li fadalla ftit ħafna. 20 minuti oħra biex tintemm kważi. Li ma tħoss li kien l-aktar avveniment importanti fejn tħoll l-isport lokali? Fejn tħoll l-isport lokali, fimni naħseb żgur jispikaw naħseb anki bħal Charles u għandna l-lun ngħidu li jisraw Malta mill-att ta' snooker il-Malta Cup. Għaliex naħseb li ikonna xalati tassew ta' l-aħjar talenti law fid-dinja, naħseb ta' belmijaj Charles. Wieħed mill-avvenimenti l-akbar, naħseb jena. Bħala attività li saret hawn Malti, għaliex jekk nieħdu każ mbagħad bħala riżultati ta' atleti Maltin barra pajjiżna. Kienet is-sena 2006 tal-lob tal-Commonwealth li għall-ewwel darba Malta f'disċiplina waħda bħal l-isparar intrebħet medalja tal-fidda u medalja tal-bronz, ġifieri qatt ma saret fl-isport Malti u naħseb is-sena 2006 kienet waħda jekk mhux l-aqwa sena għall-isport Malti. U kien hemm suċċessu wkoll oħrajn ikbar bħal fil-każ ta' Massimo Cremona fil-table football li wkoll għamel suċċess. U għadu ġifieri dan huwa top. Insomma, għana nsemmu ħafna l-futbol, però naħseb l-iktar sportivi li jaċivjaw Malta. Huma disciplini oħrajn. Sportivi għaw il-futbol, però mbagħad għandna disciplini oħrajn fejn almenu l-atleti Maltin jistgħu jikkompetu. Ifhimni, jiena naħseb il-problema naħseb li għaw Malta mill-azz ta' televizjoni u programmi sportivi, jina u Charles nkunu nixtiequ anke wkoll il-komplement tal-istaff f'Media Link mill-azz ta' sports ta' tuħarsa lejn sports oħrajn. Però problema hija li għaw Malta l-aktar li jbieħ huwa il-programmi tal-futbol. U naħseb Charles jaqbel miegħi, ġi ma tistax tagħmel programm kollu per eżempju dwar jina fit-tennis, jew nkella programm kollu dwar il-sport. Chris, ħajkolli naġġilkom mela ġdal waqt nofs il-lejl. Malaj l-awgurju tiegħek fi ftit kliem għall-isportivi Maltina s-sena ġdida. L-awgurju tiegħek ovvjament li t-ispturi kollha tal-programm replay, ovvjament narħat li ġej se jkun programm speċjali ħafna. Ġejn il-Milan u ġejn il-Milan u se jkun programm esklusiv narħat li ġej speċjali fuq replay, però ovvjament l-awgurju tiegħek jkun lejn l-sportivi kollha, nawguraw ukoll flimkien ma' Charles li s-sena f'Monaco 2007 għaliex ser ikollna il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-logħba tal-pajjiż iż-żgħar tkun waħda prospettiva tkun ukoll tajba fejn jinġibu rekord possibilment ta' medalji merbuħa mill-Maltin. L-awgurju tiegħek Charles malaj? L-awgurju tiegħek l-istess bħalma Chris is-sena 2007 għandha tkun sena pożittiva, però jien apparti l-atleti li jieħdu sem naħseb sem kbir ukoll għar-riżultati jkun għall-uffiċjali u min imexxi laqdiet nazzjonali tal-isport li ħafna minnhom jagħmluh b'mod volontarju kieku żgur ma jkunx għax-xogħol ta' dawn in-nies ħafna mir-riżultati ma jinkisbux. Charles, nawguralkom u nofs il-lejn sin kważi 18 il-minuta dal-waqt ispiċċa s-sena u naturalment nibdew is-sena ġdida 2007. Ila qed nara li fuq in-naħa l-oħra l-iktar waħda li qed tagħmel storbju niggarantilkom hija Claudette. Toġbok Claudette, tu! Mela mmorru fuq naħrota l-studio tagħna fejn qed nara waħda mill-kantanti żgħażagħ li bil-mod il-mod issa saret realtà diġà fix-xena mużikali lokali, Sinjuri, Christabel. Surrounded by sharp-looking eyes, dancing in the fever, forgetting all the words of advice, moving in and closer. What a life we have, what a life we live, and it's smiling right at us. What a life we share, gonna get it there. So never let it go, never stop till you
Kristabel, grazzi ħafna. Kristabel, għajmitilna l-atmosfera waħda sewa unek. Nirringrazzjaw Kristabel qalbi. Edha unek ma' zewġ sinjuri oħrajn li jkunu ma'kom telespettaturi naturalment fuq Net Television. Carmen, awguri lilek, is-sena tajba. Naturalment inti ħat ritorna fuq Net Television bil-program tiegħek House Magazine u x'vera. Fil-fatt ħajbqa' sejsa Junior suppost. Għala xejn dejjem. Jibqa' sejjer l-istess sistema kif konna għadin għadin minn Ottubru. Aktar informazzjoni fuq id-dar. Ma ħalliha da xej sigrita, kun hemm żviluppi oħra ġodda li ħaħalhom minn suspens. Proset. Fil-waqt illi Gloria tkompli tippermetti li tikxef affarijiet però b'mod sabiħ. Sabiħ, permettili nagħmellek l-analiżi tal-kalligrafija tiegħek. Mela, nixtieq xi darba nagħmilha. Nana għandi. Nista' ngħidilek bl-amment. Mara bil-għaqal tal-affarijiet tagħha. Ejsa ħej. Tħobb ix-xogħol ħafna. Ejsa ħej. Kultant jitlala malaj. Iva. U ta' Gloria x'inhi? U tħobb sfida tilqaħħa bidejha miftuħin. Iva. Ħafna. Minti tafni sew. Ed ma kellek bżonn kalligrafija. Jina ftit li nafu, nista' nagħmel kompliment ieħor, brava ħafna. U għajduli għax nieħu gost. U tappoġġi ħafna l-ħadd ieħor, ġifieri jiena waħda li bdejt taħt idejja jiena, ġifieri naf li kodet żmien twil ħafna. L-ewwel darba ċempit li biex nkun fil-programm Sellili, kont ħadd qatar, forsi xi ma sanejti. Infatti issa ilbes nirringrazzja. Issa ilbes il-fardal u nibdew nsajru. Nibdew nsajru fil-insajru fil-inkun qiegħda f'dan l-istudju li għandu memorji sbieħ ħafna lija. Xi jfisser għalikom meta tiġu biex taqilbu s-sena? Carmen, meta tħares lura? Kienet sena imħalta għalik u ġvera? Kienet sena jibsena, sebla sena li qatt kelli dis-sena. Jina nixtieq ngħaddi messaġġ li ħadd jieħu biex forsi qabel ma jagħmel azzjoni kieku jaħseb ftit kemm se jweġġa nies. Flok ngħid ħannu s-sena tajba kulħadd ħanejda xorta waħda. Min lil kulħadd nar l-ebda għanamlu hekk isin. Imma nixtieq li kulħadd jaħseb qabel ma jagħmel oġġetti, ma jweġġi xi ħadd ieħor. U Gloria? Jiena nixtieq li kull min huwa jibqa' magħna sena li ġejja. Dik li m'għandix dubju. Dik li żqet ħaġa sabiħa. Li kulħadd ix-xewqat tiegħu jseħħu. U jiena l-tnejn li intkom nixtieq nawguralkom li l-isbaħ affarijiet ta' din is-sena li għadha kemm spiċċat ikunu l-iktar affarijiet koroħ is-sena li ġejja għax l-affarijiet li ħajġru s-sena d-dieħla jkunu l-isbaħ. Grazzi b'mod pożittiv. Grazzi. Dowsal Carmen, persa lil Gloria, nagħtu applaws lil Carmen u lil Gloria u nilqgħu magħna lil Tea Saliba.
Mela proset lil-Tea Saliba. Nistoridu kantant oħra Zazuqa li l-lum il-ġurnata hija realtà fix-xena mużikali lokali. U jiena qiegħed hawnhekk ma' żewġ tibib antiki tiegħi, Godwin Friġieri li jkun magħkom bil-programm tiegħu niltaqgħu u għandna wkoll lil Flair Balzan il-programm tagħha għad-dilettanti tal-karozzi Wheel Spin. Godwin, niltaqgħu huwa programm li beda biex ngħidu hekk mhux mal-bidu tal-iskeda tal-ħarifa wara s-sajf, ġifieri beda iktar tard. Fil-fatt niltaqgħu ġie konfermat tard fl-iskeda li x'kien hemm problemi minnaħat jgħaj ma stajx nikkonferma l-iskeda din is-sena, però issa jekk Alla jrid għandna programmat li nkomplu għaddejjin sal-aħħar ta' April. U probabbilment li anke nibqgħu għaddejjin sal-aħħar ta' Ġunju. Il-programm niltaqgħu bħalma jafu dawk li seguna huwa ssib mill-offsinar sa' sija. Jiena bħalissa tinħares lejla l-loġġ. Qed inħarsu lejla l-loġġ literalment. Ftit iktar minn 6 minuti biex tintemm is-sena. U xampanja. Mela, Flair, għaxin kalla jibdaw jgħidu li għek u kut kellimt miegħek biss u ma għax titkellem ma' Flair. Il-programm Wheel Spin huwa programm li kifat huwa intis b'mod partikolari għal dilettanti tal-karozzi. Però jiena naf telespettaturi li jarawh mux necessarjament ikunu dilettanti tal-karozzi, iżda xi interessom il-programm u forsi anke il-mod kif huwa mtella u dan huwa naturalment a feather in your cap, biex ngħidu hekk. Aha, naħseb il-programm jiġbed ħafna nies differenti. Ovvjament dawk li huma entużjasti tal-karozzi huma forsi l-aktar akkaniti għaliex hemm ħafna xtara. Imma il-programm kif mtella anke jkun ħafna features minn barra, allura jkun ta' interess ħafna nies differenti naħseb. Fix-xhur ġejjin ħankomplu nagħtu sa Ġunju. Għanna ħafna features u filmati barra minn Malta, ġifiri ħajkun mimli mux bil-affarijiet biss li jiġru Malta, manka dawk l-attivitajiet li għaddejjin barra. Jina għadna Claudette diġa ddur bil-xampanja u bil-tazzi, dal-waqt niċċelebraw naturalment it-tmim ta' din is-sena. Is-sena 2006 li meta tħares lura Lea Flair. Kienet sena tajba lik? Kontenta li għaddiet. I'm looking forward, mux ma kienieċi sena. Naħseb żgur ħad tkun aħjar. I'm looking forward li l-2007 ikolli ħafna x'namel u ikolli ħafna attivitajiet differenti li jżommuni okkupata u żgur li sena 2007 ħadġib aktar magħha. Partikolarment li ġib magħha din is-sena ġdida? Ma tantx mhux ħafna affarijiet, nisperaw li issa ovvjament qed naħdmu ħafna għall-festival, ġifieri aħna fil-każ tiegħi involuta wkoll fis-Song for Europe bħala awtriċi, allura għandna ħafna xogħol hemmhekk, ħafna festivals barra, ħafna xogħol għall-programm barra. Ovvjament Flair tajjeb ngħidu mhijiex biss fil-qasam tal-programmi dwar il-karozzi, iżda llum il-ġurnata hija biex ngħidu hekk awtriċi biex ngħidu hekk stabilita fi xena mużikali lokali, flimkien ma' Paul Jordan, ma' naturalment Paul Jordan jektab il-mużika u Flair tiktab il-lirika. Palissa jgħadxol, palissa l-arħina liħu kol, u ovvjament l-2007 nafla tkun mimlija f'ħafna attivitajiet kemm fil-kamp mużikali u kol. Tajjeb, Godwin, nawguralkom naturalment. Godwin, xin tħares lejn is-sena ġdida? Fim, jiena 2006 u kol, looking forward ħafna illi tgħaddi għax ma tantx nistanajt li kienet sena sektajba. 4 minuti. Il-numru 7 jiena jġib l-ris. U għalhekk qed nittama li naqra oħra tibda ir-risq tiegħi fit-2007. U daqstant ieħor, naturalment nawgura wkoll it-telespettaturi tagħna television kollha illi s-sena 2007 iġibilhom il-ġid kollu li tixtieq qalbhom. U fuq kollox li ħaġa importanti s-saħħa u xejn. Dak huwa dak li nawguraw primarjament lil kull min qed jarana bħalissa. Intu għed minn dawk li ma tamilx proponimenti tal-ewwel tas-sena? Le, jien ma nagħmilx proponimenti bħala business. Ħadd ma jagħmel proponimenti. Le, jiena bħala business ikolli il-resolutions tiegħi, imma pija proponimenti għalija personali u hekk ma nagħmel xejn, nimxi magħha, però jiena daqsxejn superstitious bin-numri, n-numru 7 jġib l-risq u jiena nemmen illi il-sena 2007 sa ġib l-risq ukoll. Ma kont nagħmlek superstitious. Ija fuq il-numri iva, Taljani inċas. Flair, il-proponimenti tiegħek għal-sena ġdida? Satni għax għadni maħsibċal. L-ebda proponimenti. Fadal bis 6 minuti u għadni maħsibtix. Naħseb sa' kem nitlaq minn hawnhekk il-lejla ma nafx. Forsi d-darba nkun ftit iktar selfish mill-li nkun is-soltu, naħseb ftit iktar fija nnifsi u nipprova ma naħdimx iż-żejjed u nħu ftit ħin liberu wkoll. Naħseb huwa proponiment. Nitgħallem nagħmel ma naħseb. Nagħmlu jiena.
nofs il-lejn sin inqas minn 3 minuti issa, 2 minuti, qed jgħidu li minn għandu l-arloġġ preċiż u allura naħseb li hawnhekk nista' nirringrazzjakom naturalment nawguralkom ħafna u ħafna affarijiet bih, nawguralkom dak li xtiequ għas-sena ġdida isir realtà. Jiena permettu li ħammur daqsxejn fejn il-kollegi tiegħi. Qed nara il-Luis diġà bix-xampanja. Qed inżommu lilek. Klodeġa bitli tazza. Għedmew sa qabel tintem is-sena. Jiena kont ismani ħid, tatek it-tazza. Minuta naqra. Wejja. Tatek it-tazza. Ejwa Luis, ħadik sejn noqogħdi min-nies. U lili. Mela Minar il-ċampanja għal xiet. Issa aħna tajnik il-bewsa u x-xampanja neħdu aħna u immorru lem. Da suppost niftħu jien. Ma nistidnu lil-mistednin kolla. Carmen. ċali ma ġembi ħalli. Mana. Nħawdu ċal. Ta' jispara. Signori, minuta. Qabel tintemm is-sena 2006. Music. 30 seconds. 30 sekonda. Isa. Mela ħin. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
naturalment, lilkom, telespettaturi kollha tal-television, nawguralkom is-sena tajba! There's a time in your life you see black, you see white, you're confused and afraid, and it's driving you mad. No more tears, no more lies, only visions of light. Like a hero you'll shine, reaching your highest high. Just believe in yourself and you'll find all it takes. Search the power inside, you're the distance in life. There's a voice deep inside telling you it's alright. You can be who you are, live your dream. No more illusion, no more confusion. You're a man on the move with a star where you prove you've got taste, you've got class. You turn heads when you pass. With one heart we unite, for one reason we fight. With one voice we agree, you're a power to be. No more illusion, no more confusion, no rainbow color the sky, seven colors so bright, make each day every year a sweet breath of fresh air. All you men in control of your body and soul. Let's all paint this town pink and let's sing. No more illusion, no more confusion. You're a man on the move with a star where you prove you've got taste, you've got class. You turn heads when you pass. With one heart we unite, for one reason we fight. With one voice we agree, you're a power to be. You're a man on the move with a star where you prove you've got taste, you've got class. You turn heads when you pass. With one heart we unite, for one reason we fight. With one voice we agree, you're a power to be. No more illusion, no more confusion, no more illusion, no more Never gonna run away. I'm not gonna hide. I know just what I feel inside. Oh, nothing's gonna make a change. Forever with you, you're always by my side. You're always on my mind. Invincible. One love supreme, unbreakable. One memory to hold tonight. Insatiable. This love tonight.
Feeling your touch on my face, even while you're away. Like when we're together in that dream that could be so right. Hey, like when we're together in that dream that could be so right. Tornerò, tornerò, la mia vita ti darò. Tornerai, tornerai, mia per sempre tu sarai. Tornerò, tornerò, la mia vita ti darò. Tornerai, tornerai, mia per sempre tu sarai. I wonder what I should feel, so empty these days. I wonder what I should fall now while you're away. We'll dance together in that dream that could be so right. Hey, we'll dance together in that dream that could be so right. Tornerò, tornerò, la mia vita ti darò. Tornerai, tornerai, mia per sempre tu sarai. I'm keeping a smile in my mind. I'm feeling your touch on my face. I just really miss you when I wanna kiss you. And I wonder why I didn't know. And I wonder why I didn't know. Tornerò, tornerò,
could see me now, take me back if I could meet you there. See me through another day, another day. If you could see me now, you'd take me back if I could meet you there. See me through another day, another day. Kien għanna kantant ieħor, Jan Faċ, nagħtu applaws lil Jan. Is-sena tajba lilkom it-telespettaturi kollha ta' Net Television. Mela, Jan ħajkantanna kanzunetta sabiħa ħafna u ħanisfnu għalija wkoll hija Angel, mhux Angel ta' Kjara. Iva, tlana. Ara, jina l-arzef fi fost. I just wanna tell you all the things you are and all the things you mean to me. When I find myself believing there's no place to go, when I feel the loneliness inside my heart, you're the answer to my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel, the miracle. You're all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe life in me again. You're my angel, miracle. You're all I need to know tonight. Life is just a moment. We're blowing in the wind. We're trying to find a friend. And only time can tell us if we win or if we lose. And who will stand beside us when there's darkness all around me? You're the light I see. When I need someone to ease my troubled mind, you're the answer to my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel, miracle. You're all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe life in me again. You're my angel, my miracle. You're all I need to know. Oh, tonight. Whoa, you're my angel. You're the answer to my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel, miracle. You're all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe life in me again. You're my angel, my miracle. You're all I need to know tonight. You're all I need to know. Oh, you're my angel, my angel, my angel, my angel, my angel tonight. Jan fil-fant kanta live, edin taraw emmek
L-studio li l-lejn u li l-kej li huma lesti ħajamlu lna żifna verament sabiħa, bravi! Say I'm tired or throw a party. These cucumber eyes are lying the more that I smile all about it. And all of my clothes feel like somebody's old throwaways. I don't like it, it's good to be in love. Oye, loca, ven pa' acá, come here. Oye, loca, ven pa' acá, come here. Oye, loca, ven pa' acá, come here. What? Muévelo, muévelo sin parar. Let's go. Si tú quieres que te coma toda, si tú quieres que te coma toda, si tú quieres que te coma toda, abre las piernas, dale, coma. I'ma make that thing bang, I'ma make that thing shake, I'ma make that thing clap. We always pull a couple of pretty hoes. Take 'em back to the room and get it on. Once we're done, get your clothes, get gone, darling. Let me see you get freaky, baby. Let me see you get nasty, mommy. Let me see you act like an animal straight out the cage, baby, darling. What I do is unheard of. With these women, I'm OJ. I get away with murder. I'ma hit till it's out of order. If it wasn't for R. Kelly, I'd record. Now step to the right. Now step to the left. Now hold on one second, baby. Let me catch my breath. Let's go. Let's go. Let's go. Bring it down. Let me up, freak, yeah. Proset tassew Kane u l-lejn. ابقوا għadejn! Claudette, paċe! Introduċini. Le, introduċini, miskin, qed jistenna l-mużika tibda. Neġgħu nagħmlu, ha? 1, 2, 3. Signori! Claudette Patch! Le, mux ma kienx. Third time lucky. Third time Tlaqna lucky. issa. me live, let me die, let me laugh, let me cry, let me burn in your fire, in flames of desire, in my river of hope, a mountain of truth, let me color your life with the color of
tagħna Claudette Ajjejna. Ajjejna. Leta edha tagħmel din. Nisabu l-ewwel lejl ta' Jannar hawnhekk ma tħossi sħana. L-ewwel lejl ta' Jannar, Jannar issa. Għanżom. In-nifs. Proset Claudette imma. Grazzi. Vera kantajt song li qatt ma smajta qabel. Jara, ix-xini kantat xini ħadna gost nisflu. Ħadna gost Għadha niċċelebraw. mis-songs li kapaċi tqajjem daqsxejn entużjażmu. U il-xismu r-ridmu tagħha daħlitna daqsxejn ħanalqu però bija l-atmosfera fadlina kanzunetta oħra li se nagħlqu l-programm tal-lejla. Awguri ħafna, grazzi tal-li kontu magħna mal dan il-programm qabel bdejna propju l-2007. Grazzi Tagħmel proponiment tal-ewwel tas-sena. Le ma milx, għax li nagħmilhom dejjem niksirhom, allura ma milx dis-sena. U l-awgurju tiegħek? it-telespettaturi kollha nawguralhom sena paċi, ġid u dak kollu li ġtieq qalbkom. U int Claudette? Jena mill-qalbi nispera li dawk li l-lum forsi kellhom serata li mhux daqshekk kienet waħda pjaċevoli. Nispera li forsi ferraħnikom xi ftit, ħaqtu xi daqsxejn bina wkoll. Għana ħodna gost immensament ikun hawnhekk magħkom it-telespettaturi tagħna. Alla volja għandi lil Charles liħor wara jiġri wara biex ikompli tfali iktar konfetti post li m'għandux jitfaħħom għax għandi sada fil-ħodu inneħħi il-konfetti. Mhux jitfaħħom u bagħad joffri neħħihom, hu ma ġifieri. Le. Ma nafx, dak isema li spiċċa l-programm niċċekkjaw. Però xtaqt ukoll nirringrazzja ħafna lilkom it-telespettaturi li naqattu magħna, grazzi ukoll lill-sponsors kollha tagħna li jgħinuna biex intelaw dawn il-programmi. Grazzi. Jiena ġat lilkom Louise u Claudette biex talqu intom għaliex jiena ngħid issa qalu kollox huma kien hemm m'għandix xejn ngħid fil-naqat magħhom. Ringrazzja l-crew, id-direttur. Nawgura naturalment. Applaus kbir il-crew ta' Net Television! Il-crew ta' Net Television u naturalment jinkludi id-direttur, Grazzi Clayton, proset il-Clayton. responsabbli midwal Proset Fredrik, Sandra, Noel, il-cameraman naturalment. Tal-sfida li baqgħu magħna ta' ċatru. Dawn huma kollha nies li llum kienu xogħol biex għana wassalnilkom dan il-programm. Nittama li għandu nużamilkom U se nagħlqu Bregina bil-Cappell Gold ġebilna llum. Grazzi ħafna sena tajba lil kulħadd għalikom, sinjuri. Claudia!